Chứ đừng như nào mà đưa video để coi cái đồ đau gì nó cái đợi xin lấy không đồ đồ nó nè nè chẳng cứ thật đôi còn đi rồi đồ nó thế nào này ada dua gula. Dunia dulu juga naik, dulu lah yang tak cukup. Nanti dia Itu yang dia mau. mau tak ni tak ni. Bukti dah ada je lah, video kata. Kilo, betul tak hutan, cuma tu. Ada aja hơi. Tiếp tục video này cái khi là hutan ấy, ui lebih hutan ini lah, lebih hutan ini lo dah. Kakak jalan lima, orang khi là wabu bercuit nama. Dia ni berapa? Letak mana? Orang tu pun ni. Olah gudel kerja. Boleh? Boleh. Putih, obi mana di ini? Mana tu nana? Kubuat yang ketik apa apa? Kalau dah dulu lah tu nana ni kan ada mesra wak. Tinggal cik. Di kota ping ni semua. Aduh, ramai lah tak dam ni. Puno, anak pun ni hang ni pun mungkin ah. đưa đâu bà Kalau ada apa ni? nó đây mà Ada di lang. Cuci dah. Kau di. Lagi mana? Kumekan. Dia kau. Aku di cuci. Ibu kau ni anak di lule. Oh, demam ah, wadah ni. Ibu bukan nak tin dah dah. Kalau mau ni. Mungkin nak kena dah. Dua tu dah met. Kena lagi, dua tu dah met. Bahkan ni, oleh dah boho, beli tai pot. Anh dua mana nak keliling je kena kita. Lepas dah mau, dah kata puas tangan kini ada. Tahu dah kita menjuk. Iya, buat tangan kau ni. Cuci kaki ni dah. Apa ni? Dah kan? Lepas dah menjuk. Hei. Ta là mẹ chịu bảo bác cái chùa đó. Thế cho nó chụp vào nó chụp rồi. Pelebu ah. Apa lebu? Dua belas kuli mama dah. Apa ni? Biar bapa gua dia nak keluar mah. Pelebu leh. Ui, bỏ mì, bây giờ không mà về mê xa rồi. Thế cái nhiều thế, còn là phụ là bùa cả thứ tất cả cái nhiều của bỏ mì bỏ, còn là phụ ở mình hay gục cục bài đó, cái chuyện này đó là đó, và bỏ mì chắc cũng được, hay gục cục bài mà đua vậy. Bữa cái nhau phố, vậy này cái hệ là cái mua phụ đó được hả? Một giờ.กินข้าวครับกินข้าวทุกคนนี่มาไล่ล่าพวกก่อการร้ายโจรครับ
ดักปล้นพี่น้องราษฎรฝั่งเมียนมาชีวิตทหารกะเหรี่ยงก็อย่างนี้นะครับไม่มีเงินเดือนมีแต่ข้าวกับน้ำพริกกินง่ายๆครับทหารกะเหรี่ยงหัวหน้าใหญ่ๆชาวเกตภาษีชาวบ้านครับแล้วคนเนี้ยที่วาดอผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่รู้เรื่องข้าวก็ไม่มีอะไรมากครับมีแกงหน่อไม้ในบ้านก็ตอนนี้ก็หาได้แต่หน่อไม้ครับพอบรรเทาชีวิตได้ไปวันๆครับจะหายครับนี่คือผู้ที่ทนคำรังแกของนายพลมิออนไลน์ไม่ได้นี่คือหน่วยรบพิเศษครับคือกรมป่าไม้กินทุกอย่างครับหมูหมาแกงกวางกินทุกอย่าง